troxy ru Semson singing ti karliarni KAC tumpen kachigi modun Towar iksip kelong ajok KAC Richard Stock biaphan dai horiaran kachuro kipi Pinyada pa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta Thang ni phaing ko raner ke barni laki karbiang long karbiatum district ke palong tikang apangpu karitang ru Semson singing ti karliarni ingdeng troxy ke bra troxy karitang ru Semson singing ti karliarni karbiang long angkang pialong kitalon ponason thak si difurong so pialong kido ru Semson singing ti amir birialong ke isya hin pen patir pi ponsi karitang ru Semson singing ti kumlin along ke ACCM Dr. Tuliram Rong hang pen chiki moja ponlinsi MLA EM MEC lapen kachitong dun kadoka biatum penta chiki mo ponrunti Semson ang kaiten bang sopi adhorom tina tum penta kataram gita pat Bible reading kirtan pat Guru Granth Sahib lapen lukhimon prayer mate akardo majamik padupon Uthot bang sopi karitang ru Semson singing tia kayalamo Padmasri Dhaneswar ing tia hin pensi than pajurmi kon Uthot adun tu karitang ru Semson singing ti chiki momen pen lo charli aklim so marmate ingdeng phopen ingdeng troxy ke charli aklim so maratuma arjan ki hi kache pate pado pon lapen aphi arjan ki hi kache pate atuma phan ki haya nong e karitang ru Semson singing tia dona rabatum arideng pensi nong e pajur pondo Bang so chiki moja megalong man peng aluhisar po man pen ke ACCM Dr. Tuliram Rong hang pen kaning jepon ke kalitang ru Semson singing ti alang li reng tik ana hut sitami ilitum karbia khai phan mati karbiang long along ria pharman donang jing mati ilitum karbia khai sitami khai barim lasi long ri long pat donang jipu ikimat hati kang ajok non puta ilitum karbiang long pu chitok long lo lasi kalitang ru Semson singing ti alang lia sona kamat ha bang pu ilitum sitami Charlie Dun pen autonomous state sitami palong nangpo lapen ovi an parta pirthe sining ruretik elitum kalitang ru Semson singing tiapan kachiki mo bang onang ni puta ningje pon siklang di puka pancing singa bang lang tay ni mai pu bang ke sarsu no tarbia dobar asal song kan si sing tarbia dobar amai pu ke sarsing teron langkum habib tapi ke koncun bang apa ke lagi musik sing ti tapi ke sombe tapi ke sarsing teron langkum habib tapi ke dalam langni dalam fungsi tersebut tapi long kami musik lagi kalau kita baikkan long video tentang Islami video ini kami akan buat. Kalau sohut ke ada pura tengah, long tengah orang kalau video dari video ke apa ke suri poke pada, suri poke pensi alang kumang kalau dia sarsing teron lah, kalau kita akan ding memang nabi sarsing teron lah, kalau kita je itu bukan konsil nanti sih kami tuhan ke bisa bisa nanti COVID-19 long sudah sih udah naik kelas. Abi lucu kecil dengan kasih. Atap dan mungkin itu karena lo baju ini kan ada kan buat job anda tinggal. Ya masuk kan lihat lo ada yang bisa bisa ini jangan jelas lagi song bikin solo program lagi solo kalau ini lo bicara program nanti kita miliki di mobile kita sudah kaya dong Pini bangso chiki moja megalong kachitong pon laki KACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bida Singh Ingleng KAC Deputy Speaker Raju Tisso Deputy Chairman Abhijit Crow EM MEC lapen Tim Karbiang long ke jan parta kedoan board chairman atum ben chetong dunsi mesen pen chiki moja mek pachun pon News report KATV News
Hamren Secretariat alongta ingdeng troksike pra troksi ru Semson sing intia phan chiki modun. Aning kan banga son thak thaksi ke ese hin pen patir piponsi ru Semson sing inti karliar ni kachiki mopon boma sonsi pining surhini reng kora phoning kana hosatami thang ni phain kora nerkep ani Karbiang Longatar Mas Council Secretariat Hamren branch alongta kachiki moasai dengpon. Sayang denga tengpen Hamren rong sopi hiti bari malong kedo ru Semson sing inti akum lina kengri damsi Melur kai dampen miralek istangpen arbakpen aman tipo. O Semson ang kaitan ke karami akan Semson sing inti akum lina kengri damsi Melur kai dampen miralek istangpen arbakpen aman tipo. Bang sopi radami pi kapedoalo aluhi sarpong manpen karbiri cholong singrong hanglapen habipin po atom chitong dunalong MEC head singrong par ru Semson singti asu Francis singti lapen achorato nang chitong dunti kachitong arato anapan Peru. Be very honest. Semson Inky died when I was very young. I must have been only about 4 or 5 years old. So today I'm 82. So long ago, very less recollection. But from what my auntie, my father and others told us, he was a very dedicated man for the cause of our Mikir people. He struggled in his life. He tried very hard to build up. And today as we remember him, I think the most important thing we must remember is he was trying to build up the future of his people. I think that is what is so important. Never go back. Okay, a very beautiful place. We were there for some time. In what's that village? We had Donald had a farm there, and he helped him bring items to grow. I think Karbiang Long has a big opportunity for many things, especially greens. Your farms, big farms. It's very good because people are willing workers and respectful, loving, very loving. Kachiki moja meke dengalong adhurom 3 pensatami amithang ki kroy arnama phan chordomsi ru Semson sing intia phan kachiki mo sai kedeng pen hirjumi johangpon. Ingdeng troksi kebra troksi ru Semson sing inti aphan kitiarni kachiki moalong aning karong pen Semson sing inti asu Francis inti lapen achor nang chetongdun alangli pen kaning je pona bangke lapuson kachiki mo jaime kedeng pona bangke misen lopusi kachuru alam thi palipon. Congratulate all the senior workers, whoever they may be, Michael and everyone else. Well planned, well organized. And the welcome is superb. Thanks. Go ahead and do your best always. Respect yourself. Hamren Pen Chandra Singh Ronghang, KATV News. Pirthia thak moni na tum kisung nai ke towar ka ve penta sung nang pikhangjang me senatowar jong se awe pulute kisung abang ke chithanda mama chiun elo lason si dai horia ra tum me senatowar ka ve pen jok ningkaning ko se kisung chichang nang lo bangzo kisung pen ke pajok jia phan ke esi ke chari pon CM Tuliram Rong hang lapen EM Richard Stockby ra phan kang hon kang jin so thepe ka jok si dai horia ra kar in nai lapen ke me senatowar nang ji pu ke manga teng pen ra phan towar pi pajir pon lo Bangso atowar apar dai horia ra phan me senlapen exip ki pipona puthak apar dai horia ra tum EM Richard Stockby CM Dr. Tuliram Rong hang lapen Dr. Numol Momin atuma phan rat kachuru pajirpon si dwar bagri phanke bitung num samel ladak dahiri hawar long nang kohomuri pot atru perfect lo pini nitum ladak kerangke bitung ban hang nang ka hotel pelo penangan itu maji dingklui pen nitum dahiri hawar paka road mate nitum black to pink road ka ve aji ding pik hangjang lo ladak school ke dam tum pono lapen depar baha choklem tu ponon ka siksak penangan dulu lasi stame dak CM sir lapen MLA sir lapen dak local EM Richard Tok bisar lang nitum phan lam the nang meeting ke bang hut nang check jakang lam the ke lo nitum phan pi hai lo batang te nitum phan
towar mesen nang tipu wa join ni si alang tum kini tumhan kilo bon stami apokara sta kan ni tumhan bonai pielos stami quality bang me meda la si non ni tum bang ke chunung ri ke lo towar nang kilo te ma stami ni tumhan bang so towar ke mesen quality nang tipu sonte morning kan prokan stami ni tum che dam che bang khan ni tum joy ke pu EM Richard Stock bi ke dam tang song vi pen ki thur duna hut roda theng no long alang li roda phan towar nang pivek ji pulam chaka che pi pona teng piniar ni ana bangke towar misen long lo la so jok choro lo bonta bangso towar kasimar misen sidet ko ansi bitumen ke pinang jima la an pi pon pe la pen atowar sitame cheklam par pe det lasi nang ki pitang tang misen quality nang salam pinang ji pata rod pen ka chuning ri pado pon thu ate paling ben mana ite mani tum thai wang le da patang le da thai tap prang mele banai le te patang ve ko me na ting la apni mo min sa la le la pela alang ni MRA election ho chi chakang ge MRA election juar pasot moi apna lu kor gane apade hori kudam sing nar gawa aru rombonga tinani hema maloni galon cha rastat banai din ti CM sa la san tha tak di pu Nasi faham bangga prangsi bangga ini, dah lo kere misi mati ye misi vision Richard Stock bisa, CM sar, Tuliram Longhang pan, ME sar Nirman Mumin pan, curi rete dua ni, nili lepen, lah, dayuri arat mati tu arbagi arat pen. During Pen Thompson Terang report KATV News. Pinia Birta ke Lansi Kangton pon iklo, domi thak me Cardo.